Ono što je bila prekretnica svakako u Quenti Silmarillion i u svim ranim verzijama jeste stvaranje Silmarila, odnosno stvaranje tih večnih dragulja, koje je Feanor iskovao sam i sakupivši sve dragulje Noldora i bisere Solosimpija, dakle Telera, i okupao ih u rosi Silpiona. Silpion je u prvoj verziji, dakle, srebrno drvo valinorsko. I kanuo je svega kap ili dve od rose zlatnog drveta, tako da je dobio tvar koja je tolkim sjajem sjala da je jednostavno morao da uradi nešto kako bi zarobio taj sjaj, a to je bilo da ih zatvori u nešto što je ličilo najviše na staklenu tvar. Dakle, ne zna se od čega su zapravo Silmarili sačinjeni zapravo, odnosno šta je njihova konačna forma, ali se zna to od čega su nastali, da ih je zatvorio u staklene kovčežiće, odnosno u nešto što je izgledalo kao staklo, tako da je kroz njih se širio, dakle, taj sjaj drveća koji je bio zarobljen upravo u njima i koji je kasnije Melkora privukao, zapravo koji je žudeo za svetlošću da ukrade Silmarila, i tako je zapravo krenulo čitava propast, odnosno sve što se dešavalo u Silmarillionu kada je on ukrao Silmarila i kada je uništio Ungoliant drveće valinorsko i kada je ubio Finvea, dakle Feanorovog oca. Tada je zapravo krenulo sve što se odvijalo, to je zapravo ratovi za dragulje su nezaustavno nastavili. Sve do bitke Besnih se zapravo nisu uspeli Melkora da putaju i da se spasu od njegovog uticaja na Ardi. I kada su Silmarili ukradeni, dakle kada ih je Melkor ukrao, Feanor i njegovi sinovi su izrekli jednu strašnu zakletvu, koja otprilike zvuči ovako. Pustit ću ovaj segment koji će pročitati Christopher Tolkien, koji je zabeležen na ovoj ploči. Then Feanor swore a terrible oath. His 7 sons leapt straightway to his side, and took the self-same vow together. And red as blood shone their drawn swords in the glare of the torches. They swore an oath which none shall break, and none should take, by the name even of Ilúvatar, calling the everlasting dark upon them if they kept it not. And man were they named in witness, and Varda, and the hallowed mountain of Taniquetil, vowing to pursue with vengeance and hatred to the ends of the world, Vala, demon, elf, or man as yet unborn, or any creature, great or small, good or evil, that time should bring forth unto the end of days, whoso should hold or take or keep a Silmaril from their possession. Thus spoke Maedhros and Maglor and Celegorm, Curufin and Caranthir, Amrod and Amrath, princes of the Noldor, and many quailed to hear the dread words. U prvoj verziji, dakle u Quenti Noldorinvi, ta zakletva je malo drugačija i vrlo je jasna, neprepričana, što bi se reklo, i ovde sam izdvojio taj deo kako ona zvuči, a evo i prevoda. Dakle, preveo sam je za ljude koji se ne snalaze baš sa Tolkienovim viktorijanskim engleskim. Dakle, kogod skrije ili sakupi ili u ruci drži, nađe pa zadrži ili od sebe odbaci Silmaril, bio neprijatelj ili prijatelj, bio pogan ili čestit, bio Morgotov nakot ili svetli Valar, Eldar ili Majar, ili od onih što dođeše u kasnijem dobu, dakle vilenjaci, ili čovek još nerođen na srednjoj zemlji, neka zna da ga niti zakon, niti ljubav, niti prisega maču, ni strah, ni opasnost, ni usud lično neće odbraniti od Feanora i Feanorovog roda. Ovim se svi zaklinjemo. Smrt će ga snaći pre sudnjeg dana i zažalit će dok je sveta. Počuj naše reči ti, Eru sveoče, na večnu tamu nas osudi ako savet prekršimo.
počujte, posvedočite i upamtite zakletvu našu o Manve i Varda na svetoj planini Tanikvetilu. I ta zakletva, dakle, nije ostala bez kontraodgovora od strane Valara, što je bilo i logično, i ubrzo, dakle, kada su zaklali tu zakletvu i kada su krenuli da jure za Morgotom i za Ungolijant, u jednom rukavcu su zapravo na onom krajnjem severu pre Helkaraksa zapazili jednu prikazu sa kukuljicom za koga se misli da je sam Mandos lično, koji je, dakle, proklamovao usud, odnosno prokletstvo Noldora, koje je bilo odgovor, dakle, Valara na ovu drskost Feanorovu. I evo kako ona zvuči, dakle, ponovo će Kristofer da je pročita. There they beheld suddenly a dark figure standing high upon a rock that looked down upon the shore. Some say that it was Mandos himself, and no lesser herald of Manwe. And they heard a loud voice, solemn and terrible. Then all halted and stood still, and from end to end of the hosts of the Noldor the voice was heard speaking the curse and prophecy, which is called the prophecy of the North, and the doom of the Noldor. Tears unnumbered ye shall shed, and the Valar will fence Valinor against you, and shut you out, so that not even the echo of your lamentation shall pass over the mountains. On the house of Feanor the wrath of the Valar lieth from the west unto the uttermost east, and upon all that will follow them it shall be laid also. Their oath shall drive them and yet betray them, and ever snatch away the very treasures that they have sworn to pursue. To evil end shall all things turn that they begin well, and by reason of kin unto kin, and the fear of treason, shall this come to pass. The dispossessed shall they be forever. Ye have spilled the blood of your kindred unrighteously, and have stained the land of Aman. For blood ye shall render blood, and beyond Aman ye shall dwell in death's shadow. For though Eru appointed to you to die not in air, and no sickness may assail you, yet slain ye may be, and slain ye shall be, by weapon and by torment and by grief, and your houseless spirits shall come then to Mandos. There long shall ye abide and yearn for your bodies, and find little pity though all whom ye have slain should entreat for you. And those that endure in Middle-earth and come not to Mandos shall grow weary of the world as with a great burden, and shall wane, and become as shadows of regret before the younger race that cometh after. The Valar have spoken. I evo, kao što smo čuli, dakle, prokleti su na večni nemir i na to zapravo su time osigurali da svoju propast da će skončati i da će njihove duše otići do Mandosa i nikad se reinkarnirati sve do Dagorata praktično, odnosno do odlučujuće bitke. Ono što je dalje usledilo jesu, dakle, ratovi za dragulje, odnosno belerijanske bitke koje su upravo okosnica i srž Kvente Silmarillion, i zvanično je bilo 6 velikih bitaka. Prva je bila bitka bez imena, dakle, nazvana prosto belerijanskom bitkom, nakon koje se desilo, dakle, i prvi bratubilački boj, odnosno rodoubistvo, gde su noldorski prinčevi predvođeni Feanorom se odrznuli na svoje rođake Telere, oteli im brodove i prešli preko Helkaraksa, potom te brodove zapalili i pobili Telere, pošto nisu se pobunili da im daju brodove. Druga belerijanska bitka je bila bitka ispod zvezda, gde je poginuo Feanor, Tagor Nuin Gilead.
treća je bila Dagor Aglareb, odnosno slavna bitka, četvrta je bila Dagor Bragolah, odnosno bitka iznenadnog plamena, gde je Fingolfin poginuo, peta je bila Nirne i Fernoidijad, odnosno bitka suze nebrojenih, gde je skončao Finarfinov sin Fingon i mnogi drugi. Dakle, to je jedna od najžalobnijih bitaka u povesti Silmariliona. Nakon toga je palo kraljevstvo Doriat, desilo se drugo rodoubistvo, gde je Dior, dakle naslednik Beren i Luthien, ubio Kelegorma, Kurufina i Karantira, Feanorove sinove. Zatim je palo kraljevstvo Gondolin i onda se desilo i treće rodoubistvo nakon što su Feanorovi sinovi ubili izgnanike iz Gondolina. I nakon toga posrnuli vilenjaci, a s njime i ljudi, dakle, su potpuno dobili zabranu i bogovi su im potpuno okrenuli leđa, sve dok se nije pojavio Mesija, odnosno Elendil, dakle, to je sin Tuvora i Idril Celebrimbel, koja je bila Turgonova ćerka, dakle, ćerka kralja od Gondolina. Drugi poluvilenjački brak, prvi je bio između Berena i Luthien, i kada se pojavio, dakle, on, kome je bilo suđeno da ode u Valinor, prvom od smrtnih, uslovno rečeno, ljudi, odnosno od poluvilenjačkog soja, da moli Valare za oprost, odnosno da pomognu vilenjacima i ljudima. I, dakle, tada se odigrala šesta bitka, odnosno rat gnevnih, između Valara i Morgota, kada je Morgot sputan, bačen iza vrata noći, kada je ubijen Ankalagon crni, kada je srušen, dakle on se obrušio, pao je, kada ga je Elendil ubio u vazduhu, pao je na Tangorodrim, potpuno ga sravnio sa zemljom i odakle su pokuljala sva ona bića koje je Morgot vekovima je onima unazad tu pohranjivao, tako da su se uglavnom i rešili i njih, osim onog jednog Balroga koji je ostao duboko u more i koji će biti kasnije probuđen. I postoji sedma bitka Dagor Dagorat, odnosno bitka bitaka, koja je u toj prvoj verziji Sketches of Mythology, odnosno Sketch of Mythology, i koja je u četvrtoj verziji, u četvrtoj delu istorije Srednje zemlje u jednom pasusu samo pobrojano. Dakle, to je bitka, odnosno Ragnarok, u kome će doći do ponovnog uspostavljanja sveta kada se Silmarili povrate i kada se Feanor konačno vrati iz Mandosovih dvora i kada on preda Silmarile Javani, koja će ih polomiti i vratiti drveta ponovo i spustiti Pelorske planine da svetlost ode u svet. Ali da mnogo detaljnije sam o tome pričao u posebnom klipu, tako da se ovde dalje neću zadržavati, nego treba da objasnim neke još zanimljive stvari koje nećete naći u zvaničnoj verziji Silmariliona, već u Quentin Oldorinbi, a koje su vrlo interesantne i tiču se vilenjaka. Pominjao sam Mandosa nekoliko puta, dakle božanstvo mrtvih. On je, kao što znamo, u Quentin Silmarillion, odnosno u zvaničnoj verziji, imao brata Loriena i oni su nazivali su ih Feanturima, odnosno božanstvom snova, odnosno Lorien, to je Stirmo, i božanstvom mrtvih, odnosno Mandos, odnosno Namo. I njima je sestra bila Niena, odnosno ona koja oplakuje sudbinu svega što se na Ardi dešavalo. U toj prvoj verziji Quentin Oldorinvi, Mandos je u isto vreme toponim, dakle naziv za njegove dvore, a takođe i vlastito ime, odnosno ime božanstva mrtvih, odnosno vlastito ime Boga. On je nazivan još i Fantur of Death, odnosno Ve-Fantur, a Niena je nazivana Fui, i takođe je to bio toponim, dakle njeni dvori su nazivani Fui, i ona je bila u toj verziji Quentin Oldorinva Mandosova žena, dakle ne sestra, kao što će biti u zvaničnoj verziji. Mandosovi dvori su, pored ovog toponima, nazivani Ve, i u njih su odlazile duše vilenjaka koji su bili ubijeni oružjem ili su umrli od tuge, dakle oni su mogli biti ubijeni. Tu su čekali veliki kraj
ili da se ponovo rode u liku svoje dece, dakle prava reinkarnacija vilenjačke duše. S druge strane, ni Jeri ni Dvori, kao što sam rekao, su Fui. U njih su dolazile duše ljudi, dakle ovamo su vilenjaci, tamo su ljudi koji su ubijeni ili su izgoreli, umrli od gladi ili bolesti, dovoze ih na brodu Mernije, dakle kao što imamo slično u nordijskoj mitologiji sa Naglfarom, odnosno onom brodom koji je nastao od noktiju mrtvaca, ovde je Mornije, i ljudi ostaju tu zauvek, okruženi oblacima očije, tugi i žalosti. Dakle, u verziji Quentin Oldorinva Nijena je zapravo bila gotičarka, a ne emo, kao što je u Quentin Silmarillion, i podsjećala je poprilično na Hel iz nordijske mitologije, dakle na Lokijevo dete. Druga karakteristična stvar za vilenjačke duše, koja se pominje u 10. delu istorije Srednje zemlje i koja se pominje u novoj knjizi koja je nedavno izašla, a to je The Nature of Middle Earth, i koju vam preporučujem od srca da nabavite što pre, zato što je u njoj izvučeno gomila stvari koje nećete naći nigde više osim raštrkano po istoriji Srednje zemlje, jer to je poprilično teško čitati. Jeste ustrojstvo između vilenjačke duše, odnosno Fea ili Fear, u množini, dakle vidimo asocijaciju na Feanora, Feanor je bio duh vatre, i Hronde, odnosno Hroje, to jest tela vilenjačkog. Kako Tolkien kaže u tom 10. delu, Fea je nastala od plamena Iluvatarovog, dakle iz misli Iluvatarovih, a Hroa je od tvari Arde, dakle od sastava, od same substancije Arde, i telo se dodeljuje na rođenju bez prava na izbor. Vilenjaci, dakle, žive koliko će živeti i Arda, kao što su to i Majari i Valari, pošto su oni tvar, odnosno substancija Arde, nastali iz Iluvatarovih misli i produkt njihovih misli samih, što znači da zapravo su neodvojivi deo, jer da bi jedan Majar ili Valar bili ubijeni, zvanično ubijeni, oni moraju da predaju deo svoje moći u neki predmet ili da je raspnu na sitne delove, kao što je uradio Melkor, a s druge strane, dakle Melkor koji je bio Valar, a s druge strane Sauron koji je bio Majar je tu moć sažmao u jednu stvar, a to je bila prsten, tako da i jedan i drugi su mogli biti isputani, s tim da je Sauron mogao biti uništen kada je uništen prsten, a Melkor nije mogao biti uništen zapravo sve dok postoji Arda, jer koliko god on bio oslabljen i rasula mu se moć, to sam pričao u klipu o Melkoru, on nije mogao biti uništen potpuno dok se Arda zapravo ne uništi, odnosno da se uspostavi novo ustrojstvo. I vilenjaci mogu da napuste, odnosno da napuste život, to jest da odvoje Feu od Hroa svojim izborom ili usled velikog oštećenja materijalne Hroje, dakle usled stravičnih povreda, bilo u ratovima ili međusobno, jer Fea je neuništiva, pošto je, kao što sam rekao, od plamena Iluvatarov. I interesantno za vilenjake je da oni ne stare, nego venu, fading je termin koji koristi Tolkien, i nakon smrti Fea ne dovodi se nikada prisilno u Mandusove dvore, već po vrhovnom zakonu Valara ona biva prizvana tamo i može da se odazove ili da se ne odazove. Sad, u dvorima čekanja ostaje koliko kod to Mandos odredi i nakon Eurovove dozvole i Mandosovog odobravanja može da se vrati na Ardu, ali sad ovo je pod zakon, ukoliko ona to želi, u staro telo ili u drugo telo, odnosno u novo telo. Dakle, Eru im nije uskratio tu mogućnost izbora. I tu zapravo dolazimo do druge stavke, odnosno reinkarnacije vilenjačke duše, u zavisnosti od toga da li ona želi da se vrati u staro telo ili u drugo. Dakle, nova duša koja dođe u drugo telo će biti potpuno bez sećanja na prethodni život, a duša koja se vrati u staro telo će biti, dakle, u liku svojih roditelja i to je pravo vilenjačko dete.
a s druge strane imamo one duše koje odbiju da se odazovu na Mandusov poziv, odlaze u Avakuma. Avakuma je onaj prostor izvan Kuma je ništavilo, gde je bačen Melkor, a ovo je prostor izvan ništavila, dakle tu se ne zna šta ima i te duše su vrlo podložne kvarenju, dakle to su duše lutalice koje su upravo bile meta Morgotu i Sauronu da ih iskvare i da ih privole sebi i da ih zapravo pokvare da naprave orke. Dakle, za vilenjaka je smrt, odnosno odvajanje Fea od Hroje neprirodna i to je upravo posledica Melkorovog kvarenja Arde. Dakle, njihova Hroja je toliko dugovečna i nije predviđeno zapravo, pošto nisu predviđeni ratovi na Ardi, nego što je Morgoth to sve napravio, dakle nije bilo ni prirodno da se Fea odvoji od Hroje koja je zadata na njihovom rođenju. I dakle Iluvatar im je dodelio dugovečnost, odnosno praktično besmrtnost. Dok za ljude smrt je sasvim prirodno ustrojstvo i nije posledica nekog nesrećnog slučaja. Zapravo nije posledica samo tog nesrećnog slučaja ili oštećenja tela, odnosno Hroje, već i kratkovečnosti koje im je Iluvatar zapravo podario. Jer ljudska Fea, odnosno duša, i nije predviđena bila da ostane na Ardi, nije deo nje kao vilenjačka, dakle nije od tvari Arde sazdana i nakon smrti ljudska Fea se nikad više ne vraća u Aman, dakle u Valinor ili ni bilo gde u Srednju zemlju. Dok s druge strane recimo imamo Earendila, Berena, Glorfindela, koga je reinkarnirao u Gospodaru prstenova. Berena je takođe vratio iz Mandusovih dvora kada je Lúthien otešla da to traži od njega, ali je ona morala da plati cenu tako što je postala smrtna i otišli su zajedno u zemlju onih živih koji ne umiru, odnosno u Osiriant. I nije bilo dozvoljeno da ikada više pogovore sa ljudskim rodom do smrti. Dakle, Melkor je izmenio ljude lažima i strahom i Tolkien to daje termin melkorizam, odnosno melkorizacija. Dok s druge strane, da bi Iluvatar koliko toliko, da kažem, ublažio to što je Melkor, njegov diskord, odnosno njegov uticaj na vilenjaki i na Ardu, on je zapravo izmenio sudbinu ljudi. I to je ono što sam pomenuo, da je njima dato zapravo kratkovečnost i da je dato da njihove duše nisu deo Arde, pošto je Arda već postala Morgothov prsten, odnosno on je rasuo svoju moć svuda po Ardi, već će oni biti mesije trećeg doba, odnosno četvrtog zapravo, graditelji nove Arde, i to je ona treća tema Erova, odnosno Iluvatara, kada je na kraju Ustoj podigao obe ruke na početku stvaranja. I još jedna vrlo interesantna stvar koja je ostala u Quentinu Oldariniju, odnosno u toj drugoj verziji Silmarilliona koja je objavljena u 10. delu istorije Srednje zemlje, jeste jedan, uslovno rečeno, pravni akt, odnosno akt o uspostavljanju brakova između vilenjaka i kasnije vilenjaka i ljudi, i prvi zbog kojih je zapravo i donesen taj akt od strane Valara jesu bili Finve i Miriel. Dakle, Finve je vrhovni prvi vladar Noldora, Feanorov, Fingolfinov i Finarfinov otac, a Miriel je Feanorova majka. Dakle, pomenuo sam da je on imao dve žene i da je Miriel, rodivši Feanora, rekla nikad više neću roditi dete, jer snaga koja bi udahnula život mnogobrojne deci sva je Feanorov zapravo bila predata duhu vatre. I ona je otišla u Lorien i njeno telo je ostalo u Lorienu, a duša je otišla Mandosu i on je oženio nakon toga Indis, ali upravo tu dolazimo do ovog ključnog dela, odnosno tog statuta o braku. Kao što sam pomenuo, duše vilenjaka odlaze dakle kod Mandosa i mogu da se vrate u svoje staro telo iz Mandosovih dvora ukoliko to žele i ako im se to dozvoli, i mogu da se ne vrate svesno. Dakle,
Mirjel je odabrala da se ne vrati u svoje staro telo i rekla je: stigoh ovamo od tela svojeg pobegavši i ne zaslužujem da se ikada više njemu vratim. I to je ključni deo koji su Valari izvećali, da Vilenjak zapravo ne može da ima više od jedne žive žene, dakle žena čije su Fea i Hrondo u strojstvu, odnosno u istom telu. I vilenjački brak, dakle tu dolazimo do stavke, može da se okonča na dva načina, to je voljno, ako duša umrlog supružnika ne želi da se vrati na Ardu iz Mandosovih dvora, kao što je slučaj bio sa Mirjel, i s druge strane usudom, odnosno sudbinski, uslovno rečeno, ako onom koji umre nije dopušteno da se vrati na Ardu. To Manve određuje, a Mandos proklamuje. I između odluke i presude mora da prođe 10 vilenjačkih godina. Mirjelina smrt je dakle bila direktna posledica kvarenja Arde pod uticajem Melkora, dakle ta njena slabost duha, i ona je zapravo deo maltene cele svoje duše predala Feanoru. I kada je Finve umro, odnosno kada ga je Melkor ubio, njegova duša je takođe sišla u Mandosove dvore i oni su se tamo sreli. I kako piše u tom delu istorije Srednje zemlje, u 10. delu, dakle ovo je ono što mu je ona rekla: zgreših što tebi sina ostavih same, no Indis zavoleh jer ne mogu zaviditi ono što je odgajala i prihvatila ono što ja napustih. Stoga želim da iskam tapiseriju na kojoj će biti prikazana sva tvoja deca i stradanja njihova. Osjećam sada kako me moje telo zove nazad žudno. Dakle, ona sada, posle tog ogromnog protoka vremena u kome je on dobio dozvolu, pošto ona nije htela da se vrati na Mandosovu molbu, u svoje staro telo dobio dozvolu da se oženi sa Indis i sa njom izrodio Fingolfina i Finarfina. I kada su se oni sreli nakon njegove smrti, ona je dakle sada izrazila želju da oda svojevrsnu odu svom bivšem mužu i njegovoj deci. Međutim, pošto je odbila prvi put kada su je zvali da se vrati u svoje telo, sada je to nije više bilo dozvoljeno. Dakle, moralo je da se izvrši, uslovno rečeno, trampa, da neko umesto nje zapravo se odrekne odlaska kako bi njena duša mogla da se vrati u telo. To je upravo uradio Finve. On je molio Mandosa da vrati Mirjelinu dušu nazad na Ardu i da umesto nje on ostane u dvorima čekanja. Dakle, to je otkup radi višeg cilja. I Vajre, dakle Tkalja, je vratila Mirjelinu dušu u Lorien, tamo gde je ostala da leži na kamenu, i dakle ona je tu izatkala tapiseriju na kojoj je prikazala stradanja Finveovih sinova. I kao što znamo, Finveovi sinovi su skončali na sledeći način. Dakle, Feanor je skončao za vreme druge belerijanske bitke i dakle Dagor Nuin Gilead, odnosno bitka ispod zvezda. I to se desilo kada je Morgoth saznao da zapravo Noldori pristižu ka njemu, prizvoje sve svoje vojske iz Angbanda i napoje na prevaru Feanoru vojni logor u Mitrimu. Međutim, Noldori su dobili tu bitku i raspršili su Morgothovu vojsku, ali Feanor je i dalje bio u besu i probio se sa svojim sinovima ka Angbandu. Međutim, stigao je negde do granice, prisreli su ga tu Balrozi i zasede. I tu je zapravo došlo do okršaja sa Gotmogom, balroškim knezom, koji se borio sa Feanorom i koji ga je zapravo i svladao. Dakle, pod teškim ranama su ga njegovi sinovi našli i odvukli iz tog poprišta bitke. Međutim, njegove rane su bile toliko teške i fatalne da se videlo da će on skončati. Odneli su ga na obron Kered Vetrina, gde je u daljini mogao da vidi škriljce Tangorodrima i tu je prokleo Morgotha 3 puta i zapravo nakon toga u trenutku njegove smrti njegov duh se rasuo i telo se zapalilo i izgorelo je do pepela. I dakle on je bio jedini koji je umro na taj način da mu se Hroa potpuno razjedini, pretvori u pepeo,
a da mu se duš, odnosno njegov duh vatre da ode u Mandosove dvore, gde mu uskraćeno mu je pravo da bude reinkarniran sve do Dagor Dagorata, kada će zapravo Silmarile vratiti Javani. Drugi sin, Fingolfin, je skončao za vreme četvrte velike bitke, odnosno Dagor Bragolah, bitka iznenadnog plamena nakon četvorovekovne opsade Angbanda, kada je Morgoth poslao one ogromne plamene reke i spalio Dorthonion, pretvorivši ga u Anfauglit. On je u besu trčao do Morgothove utvrde i tu ga je izazvao na dvoboj, dakle terao je da izađe iz svoje utvrde i Morgoth je to možda od poslednji put ikada izašao sa Grondom u ruci, dakle ovim njegovim ogromnim maljem podzemnog sveta, i oni su se tu sukobili u strašnom dvoboju. Fingolfin se naravno borio koliko je to bilo u njegovoj moći, ali na kraju ga je Morgoth pritisnuo sa ovim sabatonkom o tlo, ali pre nego što mu je slomio vrat, Fingolfin je uspeo da ga rani 7 puta ringilom i tu je ostao zapravo zauvek kljast, odnosno šepao je nakon toga. I kada je slomio na kraju Morgoth njegovo telo, on je uzeo i hteo da ga baci u provaliju, međutim naišao je Torandor, izgrabio njegovo telo i naneo Morgothu stravične rane po licu i on je to telo odneo na planinski vrh iznad Gondolina, dakle ovde vidimo na ilustraciji Teda Naismitha obronke, odnosno tu mladenonu dolinu zelenu, i evo ga ovde Cairn, odnosno ona keltska humka u kojoj je sahranjen, dakle Turgon je svog oca sahranio u tom Cairnu i ostavio ga da počiva nadomak Gondolina. Finarfin je otišao u Valinor, dakle on je posle one pobude Noldora nije hteo da nastavi dalje i vratio se u Valinor i on je učestvovao u onoj 6. bici, a nakon Fingolfinove pogibije nasledio ga je Fingon, dakle Finarfinov sin, i on je postao vrhovni kralj Nordora. I on je skončao u Nirneitharnu Idiodu, 4. dana bitke zapravo, kada se povukao i susreo sa bratom Turgonom na Pontau Anfauglit, dakle gore na onom severoistočnom delu. I nekoliko sati kasnije Maedrosovi stegovi su se pojavili, dakle na bojnom polju, i time su vilenjaci dobili vetar u leđa, uslovno rečeno, dakle bili su osnaženi i verovali da je pobeda na dohvat ruke. Međutim, Morgoth je tada opet ih zezno i odaslao one vukove, zmajeve i balroge koje je predvodio Glaurung, i Glaurung je tu pocepao, odnosno razdvojio s jedne strane Turgona i Fingona, dakle njihove vojske, od Maedrosa, koji im je zapravo pritekao u pomoć, i Fingon i vojska ljudi iz Dor-Lomina koje je predvodio Hurin su tu opkoljeni. I tu se Fingon sukobio sa Gotmogom i on ga, dakle, svojom crnom sekirom ubio, razbivši mu glavu na pola, i izgazili su njegov plavi steg u krvi koji je ostao prekrivajući mu telo. I tako je Fingolfinovo carstvo u Hitlumu palo i njegov brat Turgon je postao vrhovni kralj Nordora, a Hurin je, kao što znamo, zarobljen i odveden pred Morgotha, odnosno tada je zapravo počelo pala kletva na Hurinov rod, odnosno na decu Hurinovu, koji će tek Turin Turambar da osveti u Dagor Dagoratu kada ga reinkarnira i kada ubije Morgotha. Nakon toga je, dakle, Turgon, koji je nasledio Fingolfina, u Gondolinu stolovao. Kao što znamo, Gondolin je bilo skriveno kraljevstvo koje je vrlo lepo sakriveno bilo između močvare Sereh, s jedne strane Anahovog prolaza, Tol Siriona i Rivilovih bazena. I pogled na Gondolin je sa ove zelene doline tu mladen bio jedinstven. Gondolin je pao, dakle, tako što ga je izdao Maeglin. On je bio sin Eola, crnog vilenjaka, i Turgonove sestre Aredel, Bele Gospe.
i on je bio zaljubljen u Idril Celebrindal, u koju se zapravo Turinov brat Tuor zagledao i oženio s njom i s njom dobio Erendila. I Maeglina su na prevaru uhvatili orci u jednom njegovom lutanju i on je tu izdao zapravo gde se nalazi ulaz u skriveni gondolin, tako da je Morgoth odmah poslao zmajeve. Turgonova kula je srušena i Turgon je sa njom pao tu, dakle skončao je u padu gondolina, a Idril i Tuor i izgnanici iz gondolina su preko tajnog puta koje je ona, pošto je bila vilinskog roda, naslutila da će se desiti zlo, dakle ona je dala da se prokopa taj tajni put kroz ovo kružno gorje, dakle kroz Kris Egrim, i oni su tu došli do toka Siriona, dakle spasili su se. Međutim, na tom putu stradao je Glorfindel na ovim kršnim obrocima, gde zapravo ih je susreo Balrog i u tom okršaju je on zapravo i Glorfindel i Balrog su skončali. Međutim, Glorfindela će reinkarnirati, kao što sam rekao, Gospodaru prstenova da pomogne Frodu. Dalje, Finarfinov omiljeni sin, uslovno rečeno Finrod Felagund, odnosno Galadrielin omiljeni brat, je zapravo jedan od likova koji su vrlo autentični u Silmarillionu i koji su se združili zapravo sa ljudima. Konkretno, njega je spasio Barahir za vreme Dagor Bragolaha, kada ga izvodi iz močvare Sereh, i on je dakle pomogao Berenu kada je njemu Thingol zadao da donese Silmaril iz Morgotove krune. Na tom putu, dakle, prelazivši one senovite planine, naišli su na vojsku orkova koje su pobili i uzeli su njihove kože, te ih je Felagund čarolijom, dakle, prišio za njihova tela. Međutim, Sauron ih je razotkrio i zarobio i bacio u tamnicu i tu se odigrao, dakle, čarobnjački dvoboj praktično sa Felagundom, između Felagunda i Saurona, koji je opevan u pesmi Lay of Leithian, odnosno balada, Leithianska balada o oslobađanju od okova. I upravo ovaj segment objašnjava to, dakle, kako se Felagund oslobodio okova, kojemu je Sauron natakao na ruke i kako je probao, dakle, da ga nadmudri u tom okršaju. I ta dakle, pesma objavljena u trećem delu istorije Srednje zemlje, The Lays of Beleriand, i u delu onoj knjizi Beren i Luthien. I sada ću da pustim segment koji sam ovde izdvojio, da ga pročita Timothy West, koji je zapravo audio knjigu Beren i Luthien čitao sa svojim ocem. He chanted a song of wizardry, of piercing, opening, of treachery, revealing, uncovering, betraying. Then, sudden, Felagund, there swaying, sang in answer a song of staying, resisting, battling against power, of secrets kept, strength like a tower, and trust unbroken, freedom, escape, of changing and of shifting shape, of snares eluded, broken traps, the prison opening, the chain that snaps. Backwards and forwards swayed their song, reeling and foundering, as ever more strong Thu's chanting swelled, Felagund fought, and all the magic and might he brought of elfiness into his words. Softly in the gloom they heard the birds singing afar in Nargothrond, the sighing of the sea beyond the western world, on sand of pearls in elven land. Then the gloom gathered, darkness growing in Valinor, the red blood flowing beside the sea, where the gnomes slew the foam riders, and stealing drew their white ships with their white sails from lamplit havens. The wind wails, the wolf howls, the ravens flee, the ice mutters in the mouths of the sea, the captives sad in Angband mourn, thunder rumbles, the fires burn, a vast smoke gushes out, a roar, and Felagund swoons upon the floor. I možda jedna od najupečatljivijih vilin ličnosti, odnosno vilinskih kraljeva, jeste bio Elve Singol, odnosno Thingol Sivoplašt.
jedan od vođa telera koji su ostali dakle, u srednjoj zemlji. I on je imao nekoliko imena koji su prošla kroz silne promene kako je menjao kako je Tolkien menjao Silmarillion. Dakle, u zvaničnoj verziji Quenta Silmarillion mi ga znamo kao Elve Singol, odnosno Elu Tingol. U Quentinu Lorinvi, odnosno drugoj verziji Silmarilliona, mi ga znamo kao Linve Tinto ili Tinvelinto. Takođe kao Tinvelint u jednoj od varijanti Tinvelinte ili Linve Tinta i na kraju Tingol koje će biti zvanično dakle, u Quentinu Lorinvi koji je obavljen u 4. delu istorije Srednje zemlje. I on je, dakle, kao što sam rekao, kralj telera sa Srednje zemlje i pominje se u The Lay of Leithian, The Tale of Tinuviel, The Children of Hurin. Dakle, jedini put kada je ratovao, to je bilo u prvoj Beleriandskoj bici, kada je sa Denetorom prvim, dakle, uspeo da rasprši orke i da ih potera gore ka Angbandu. Njegova utvrda je bila Menegrot, dakle, u Dorijatu utvrđeni grad od 1000 pećina u planinskom vencu, koji bi jedan od najlepših utvrđenih gradova, koji je, dakle, negde cirka 1300. godine Valinovskog doba, odnosno vremena po drveću, dakle, praistorija, kada je utvrđen. I evo jednog pasusa koji kaže kako je izgledao zapravo Menegrot. Stubovi Menegrota bili su isklesani da budu u liku nalik na bukve Oromeove, dakle u stablu, granama i lišću, i osvetljeni su bili lanternama, dakle svetiljkama od zlata. Slavuji su tamo pevali kao u baštama Lorijena i izvori, odnosno fontane su bile, tekle su fontane od srebra u bazenima od mermera, a pod je bio popločan kamenjem koje je bilo različito obojeno. Isklesane figure zveri i ptica koje su trčale gore dole po zidu ili su se pele uz stubove ili su virile među grančicama pletenim mnogobrojnim cvećem. I kako su godine prolazile, Melian i njene gospe, odnosno njene device, ispunile su dvorane mnogobrojnim mrežama različitih boja na kojima su se mogle videti dela Valara i mnoge druge stvari koje su zadesile Ardu od njenog početka. A takođe i senke, odnosno sene stvari koje će tek doći. To su bile najlepše dvorane ikojeg kralja koji je ikada živeo istočno od Velikog mora. Po uzoru na Menegrot napravljen je, dakle, Orodretov Nargotrond. Dakle, ovde vidimo prilično sličnu organizaciju i napravljen je dvor Vilin kralja u Hobitu, koji je ovde, dakle, razlikuju se samo Nargotrond i dvor Vilin kralja po tome što dvor Vilin kralja ima onaj ispust, odnosno reku Ponornicu, gde je Bilbo sa patuljcima pobegao, dok ovde u Nargotrondu, kao što vidimo, nema ponornice, već narok teče i Ringville se uliva u njega u jednom delu. Ono što je interesantno jeste verzija Tingolove smrti. Dakle, postoje 3 verzije u Quentinu Lodorinvi i u Sketches of Mythology. To je priča o Nauglafrinku, odnosno Nauglamiru, koja je objavljena u 2. delu istorije Srednje zemlje. Dakle, u prvoj verziji, takođe Sketch of Mythology, koja je objavljena u 4. delu, postoji jedna verzija Tingolove smrti i u Quenta Silmarillion, koju mi znamo, je 3. verzija. S tim da su ove verzije u Quentinu Lodorinvi, odnosno Nauglafring priči, i Sketch of Mythology maltene iste. U Quenti Silmarillion, kao što znamo, patuljci su njemu doneli Nauglamir, odnosno Nauglafring, sa Silmarilom u njegovom središtu i on je odbio da im vrati. Dakle, hteo je da prisvoji Nauglamir, dok su oni tvrdili da je to njihov dragulj i da on njima pripada. Kada je on njih nakon toga hteo da otera sa dvora, oni su ga napali, ubili i tu su mu uzeli ogrlicu.
U prvoj verziji ta smrt je malo drugačijeg karaktera bila. Naime, Petulci su izašli pred Tingola sa nekim zahtevima, a to su bili da svakome da 7 dragulja iz Valinora, da svakome da 7 Gwendelinih čarobnih odora. Gwendelin je prvo ime za Melian, dakle to je u Quentin Oldorinvi, da svakome da po vreću zlata, da svakome da po 3 vreće srebra, po zlatni pehar i jednu vilenjakinju kao robinju. Dakle, oni su obožavali, imali su tu taj neki fetiš prema vilenjačkim ženama, što nije ni čudno, jer se nisu podnosili u kasnijim dobima. I Tingol je skončao ne ovako na prečac kao što je u zvaničnoj verziji Silmarilliona, već u odmazdi. Dakle, on je otišao u lov i Ulfedin je, dakle, jedan od ljudi je izdao gde je zapravo ulaz u Menegrod, tako da su orci prodrali i Petulci, dok su orci upadali u Menegrod, našli Tingola dok je lovio, ubili ga, uzeli na uglamir, odsekli mu glavu i odneli su glavu na pladanj Melian, odnosno Gwendelin, tako da ona znala da je on skončao i da je Menegrod tu pao, da je kraj svega, tako da je ona napustila Menegrod i zapravo tu je bio kraj tog carstva velikog. I tu postoji sad jedna dilema vezana za Tingola, a koja je vezana i za Elven Kinga u Hobbitu, o kojoj raspravlja John Ratcliffe u dvotomnom delu The History of the Hobbit. Da li je Elven King, dakle neću reći namerno Thranduil, zapravo Tingol? Ime Thranduil se, kao što znamo, nigde ne pominje u knjizi Hobbit, već tek u Gospodaru prstenova u dodatku B, a u Hobbitu se pominje fraza samo vezana za Vilin kralja. Kao Vilin kraljevi od starine. Dakle, postavlja se pitanje da to uopšte nije novi lik. I u vezi sa tim postoje dve kontradiktornosti, a to je, dakle, Tingol je ubijen 6000 godina pre radnje u Hobbitu, otkuda sada on ponovo na prestolu, a kao moguće objašnjenje su dakle, neusaglašenost Tolkienovih rukopisa u vreme kada je neplanirano objavljen Hobbit i tu je ostala nerazjašnjena sumnja da je Tolkien imao nameru da promeni Tingolov usud, odnosno da ga ostavi u životu. To se nadovezuje na onu priču koju sam imao o reinkarnaciji duše vilenjaka, jer ta verzija, dakle, to je Quentin Oldorinva, ona je nastala početkom 30. godina, dakle 7 godina otprilike pre nego što je Hobbit objavljen, a druga varijanta je dakle, da ga reinkarnira, kao što sam rekao, kao Glorfindel u Gospodaru prstenova, ali kao novu dušu, bez sećanja, dakle, na prethodni život. Sad, dalje dilema ide, odnosno odvija se, dakle, uz Vilin kralja u Hobbitu se nigde ne pominje kraljica, odnosno šta se desilo sa Melian. Moguće objašnjenje je da se Melian ne pojavlja u vidljivoj formi, ali da su njene čarolije poput onog začaranog potoka zapravo ekvivalent onim čarolijama ispred Dorijata, dakle onaj njen pojas kojim je ona zaštitila Dorijet, odnosno Menegrod, da nije mogla da prodre svaku u to područje. I u jednom pismu Tolkien objašnjava da je Hobita pisao na osnovu starih prvobitnih rukopisa, neobjavljenih sve do, dakle, istorije Srednje zemlje, ostavljajući mogućnost prilagođavanja lika Elven Kinga u okruženje narativa Hobita, bez obzira da li on lik koji je poznat iz prethodnih segmenata ili je nov. I više od 10 godina je prošlo od objavljivanja Hobita, a Tolkien se nikad nije vratio tom pasusu u kojem bi, znači, objasnio i razgraničio analogiju između Elven Kinga i Tingola. Tako da ostaje i dalje dilema da li je zbog one fraze as other elf lords of old, Elven King iz Hobita zapravo bio odgovoran za drevni rat između patuljaka i vilenjaka oko Nauglamira ili ne. I evo tog potoka Enchanted Stream, koga sam nekoliko puta pomenuo, koga je nesrećni Bombur upao, i to je zapravo zasnovano na irskim legendama, putovanjima
svetaca i ljudi u Tirnanog, odnosno zemlju večerne mladosti, odnosno u Vilin svet, do koga se stizalo jako dugim putovanjima morem ili kroz neke procepe u kamenju, dakle kroz humke. U ovom slučaju Tolkien je napisao The Death of St. Brendan, dakle smrt svetog Brendana, jednog od irskih svetaca, i to je objavljeno u The Notion Club Papers. Notion Club Papers je jedna uslovno rečeno obskurna zbirka koja je objavljena u delu istorije Srednje zemlje Sauron Defeated, dakle poraženi Sauron. Ogroman jedan deo zauzima, to je jedan od klubova Tolkienovih književni, gde ima gomila nekih tekstova koji nemaju veze ni sa čim više, ali su vrlo bitni za razumevanje nekih stvari, i on je tu pesmu preradio, dakle promenio je ime, nekoliko godina kasnije nazavši je Imram, što je irska reč za sailing, odnosno plovidba. I to je objavljeno u časopisu Time and Tide 55. godine, i ovde sa strane sam ostavio, dakle, isečak te pesme koja nije toliko dugačka, neke 3 strane, dakle na 294. strani u knjizi Sauron Defeated, odnosno u 9. delu istorije Srednje zemlje. Ovde nije kraj, zapravo potpuno, vilenjacima Arde koje sam hteo da objasnim, zato što je pored vilenjaka Arde Tolkien je imao vrlo veliki opus generalno pesama koje je posvetio Vilin svetu. Jedna od njih je Goblin Feet, koja je posvetio svoje ženi Edith u najranijoj, dakle, fazi njihovog zabavljanja, a druga je The Lay of Otru and Itrun, balada o Otrunu i Itrun, odnosno pesma o Otru i Itrun, i to je jedna mračna, jako mračna teskobna pesma zasnovana, odnosno inspirisana irskom mitologijom, i o tome sam mnogo više pričao u ovom klipu koji je baš naslovljen pesma Otru i Itrun, tako da ću ostaviti dolu u opisu ko želi detaljno da pogleda o čemu se zapravo radi. A što se ovoga svega tiče, ja mislim da smo ovde doterali cara do duvara, odnosno da sam ja ispričao sve što sam imao otprilike, odnosno sve što sam želeo da konceptualno zaokružim što se tiče vilenjaka Tolkienovih i nesuglasica oko imena i podela i onoga što je zapravo okosnica Silmarilliona, ali opet ukoliko ima nekih pitanja možete me naći na Instagramu pod barbatos.calvus ili mi možete pisati na mail koji ovde vidite, tako da odgovorit ću na sve pitanje i sugestije, i naravno možete u komentarima ostavljati ukoliko imate nedoumice. Eto, do narednog klipa, hvala na pažnji i vidimo se.